Stanje je više nego alarmantno. Ko je, profesore Hafizoviću, odgovoran za razjedinjenost među muslimanima danas u svijetu? Načelno bih rekao da su manje više svi odgovorni, samo se odgovornost ne može baš po jednakim mjerima raspodijeliti. U prvom redu ja bih rekao da su krivi muslimani. Kad kažem muslimani, onda ne mislim na obični muslimanski svijet, mislim na njihove prije svega političke elite koje su vrlo neodgovorne, a koliko su neodgovorne to možemo svaki dan vidjeti. Evo danas je u Ramazanu, zadnji dan Ramazana, na primjer politički režim kolijevci islama vodi veliku ofanzivu u nastojanju da zauzme ovu luku Hudejdu u Jemenu. Niko više ni ne zna koliko je danas ljudi ubijeno. Muslimani ubijaju muslimane, a i ti muslimani koji danas ginu u Jemenu ginu od ruke jednog političkog režima koji sebe u javnosti predstavlja čuvarom islama. Prvi čovjek, da kažemo, saudijske politike je čovjek kojemu se još i tepa kako je on čuvar ili sluga dva harema. Mislim, to je paradoks neviđeni. Dakle, u prvom redu političke muslimanske elite su najodgovornije, a onda i religijske elite tu ne mogu biti nimalo pošteđene zaista žestokih kritika u vezi sa stanjem u muslimanskom svijetu, a onda generalno muslimani dolaze na treće mjesto. Naravno, postoji neki razlozi koji su izvan zemljovida muslimanskog svijeta. Postoji politički centri moći na zapadu čiji snažni interesi se prelamaju već decenijama, rekao bih, a možda i više. Upravo na tome dijelu svijeta i oni također u određenoj mjeri doprinose da je stanje u muslimanskom svijetu već duže vrijeme doista više nego teško. Kad još poslije svih ovih razloga dodamo i neke druge, naročito unutar muslimanske slabosti, kad dodamo ovaj jedan užasni virus, dovoljno je samo to spomenuti, ovaj ISIL koji je u zadnjih 4-5 godina, možda i malo više, napravio jedan potpuni haos u muslimanskom svijetu, a da ne kažem da je promijenio de facto tradicionalno lice ovoga muslimanskog zemljovida, onda dobivate zaista jednu vrlo depresivnu sliku iz koje svako može vrlo jasno vidjeti kako je užasno stanje danas u muslimanskom svijetu i kako je uopće kako bih rekao, kako je situacija u kojoj muslimani danas žive takva da je čovjek doista ne bi nikome poželio. O kakvim podjelama konkretno se radi? Da li se može dijagnosticirati problem? Da li je riječ samo o podjelama ideološke, političke i doktrinarne prirode? Ideološke možda u određenoj mjeri, ali ne u prvom redu ideološke. Postoji naravno tradicionalno jedna surevnjivost između većinskog sunnijskog svijeta u muslimanskom, dakle geografskom prostoru danas i manjinskog šijskog islama, ali ja bih rekao to je jedna naslijeđena matrica koja muslimanima zaista uopće nije niti trebala, niti ona imala ikakvog uporišta u samoj doktrini, dakle u samoj religiji kao takvoj. Ona je više došla iz kako bih rekao, svijeta muslimanske politike, ako mogu tako reći. U prvom redu ja bih razloge za to tražio u aktualnim muslimanskim politikama danas u muslimanskom svijetu, u toj jednoj nevjerovatnoj i bespoštednoj borbi za prestižom, da se naprosto zna ko je tu glavni politički faktori koji ima zapravo najvišu moć utjecanja i svi ovi ratovi koji se vode, neke bismo čak mogli definirati kao agresije, recimo nakon onoga što se u Siriji desilo, prije toga u Iraku, ovo što se sad u Jemenu dešava, to je jedna klasična agresija gdje muslimanske zemlje, 2-3 muslimanske zemlje su se urotile protiv jedne male muslimanske zemlje i provede nad njom ono što provede. Dakle, ja bih rekao u prvom redu da je zapravo problem u aktualnim arapskim, da ne kažem, muslimanskim politikama sa tim arapskim predznakom. Možda tu leži zapravo najsnažniji razlog zašto se
danas u muslimanskom svijetu dešava tamo ono što se dešava. I naravno, tu opet ne možemo nikad zaboraviti, ali utjecaj sa strane. Vi znate da se, na primjer, saudijski politički režim danas ponaša kao trojanski konj u muslimanskom svijetu, dok se pokušava, recimo, iz Sirije na bilo koji način istjerati prisustvo Amerikanaca, Britanaca i Francuza. Saudijski režim čini sve, ne samo da kupi silno oružje od sve tri pomenute zemlje zapadne Evrope i sa zapada, nego on čini i sve da paktirajući sa svima, sa Tel Avivom, sa Vašingtonom, sa Parizom, sa svima, da bi samo te sile politički zadržali i njihovo prisustvo da bi zadržali u muslimanskom svijetu i tu se gotovo ne biraju sredstva. Glavni razlog su dakle negdje tu, a poslije toga naravno kad bismo imali vremena mogli smo elaborirati koliko tu ima još raznoraznih muslimanskih slabosti koje tome samo još dodatno